Kardom, Pinili Hitiri Penabeta Thanbang, Sami Verban Kropi. Nonalitum Tekmonlong Jila ke weekly special bulletin mati Hitiri Pen Kenang Surabirta Doan. Nasilang Ponlonang Hitiri Penabirta. Chitini Pai Hini Arni, Mahatma Gandhi Amhangke Thek Arni Pen Pachaton Dunsi, Ada Porpai Kep Apor Malom Pen, Kotkuti Police Station Kaparlo Angkang, Lahorijan Kararong Piarong Along Akimi Police Petrol Post Kangpupon. Labang so mailong alwi sarpo manpen kachitong dun MLA Dr. Numol Mumin Karbing long SP JV Siva Prasad IPS ASRF OC Dharani Borwa APS Suren Muchahari APS Additional SP Karbiang long EM MD Phukon Putsrat Singh IPS SDPO Bogojan OC Khatkoti Deepak Bora Loknath Gogoi OC Bogojan Pencheng Loket Hegedingatum Chetong Dun Pen Mayardi Pidun Petrol Posakimi Kang Pupon Mayalong Alwi Sarpo Man Pen Kachetong Dun MLA Dr. Mumin Pen Lam Theke Jai Ponke Bangso Petrol Posakimi Kido Pen Karbeng Long Lapen Nagaland Adoya Hoyalong Monsa Dopo Lapen Kang Hu Kang Hita Kang Pon Unpo Lasi Rada Tumta Kachito do nang jia kinang sotpu rada tumapan lam thejai pon. Those who are in English medium they may not know. Those who have studied in Assamese medium they will know that Saul Puria. Now why husband to cook khai Saul? This is man Saul ekbar ke khana khai. Nagaland pen nang ke kada tumapan dim pekpon piputa RD doklong pen lam jai pon. BJP golf kewang pen ke pinangan ake hinua kam ke klem apai ing ar lo bogojan LE siang kangalo police atum ke klem kitam kachipaduk penajok durga puja hot setami monsam pensi arni padam lo pupen chenglok pinangan chethan chimum padopon pen police petrol post kimi kang pupon amai mesen pen pachun pon. West Karbi Anglong District Wathapdang Sahavar Ser Dihun Aklamalong Alir Alon Pen Katalon Pon Havar Karbi Risunimso Arong Jeng Kora Phoang Deng Mate Ruptalin Katalon Amai Chitini Pai Inkora Troxi Pen Pangcheng Ponsi Preni Pai Isi Arnian Alir Alon Pen Mesen Pen Pajut Ponlo Karbi Ajuteng Jubat Pangteng Nang Lapen Kapareng Vergia Panpura Karbi Cultural Society Atum Kamatha Penajok Aningkan Vangta Chiti Kaliti Priachiklu Havar Rongaji Katalon Dun Verpen Pining Ruptalin Sitami Talon Pon Longlo. The final day of the Silver Jubilee edition of the Karbi Youth Festival, which had been held here since 1992, and on this concluding day, we are taking out a cultural procession to showcase our rich culture with all our refinements in our culture, symbolized in our dress, in our customs, and in our instruments, and our social institutions, for which even our traditional head of the Chinthong Kingdom. Havar Rongajia Hut Ason Son Kachapati Ason Sitami Padupon Rintilo Lapen Lason Ahut Bathali Kiap Hambi Batu Bang Pi Soktok Chingdi Langte Kanghor Kingdong Dang Kekat Bong Oyalun Usuk Kepadokalun Ritnong Chingdi Chong Chingnang Hacha Kekan Nimso Kerung Heihui Chipati Rinti Kepajut Siarni KCS Voithalangso Aru Maipu Don Sing Terang Baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi Atumpen Jalin Ponsi Doan KCS Unit Atumpen Voithalangso Serdiuna Klamalong Pen Pangcheng Ponsi Voithalangso Hiti Angkangarlo An Armu Chejeng Asai Paduponlo Lapen KCS Pangtang Nangma KCS Pareng Verdangma Pu asik itipen Voithalang so Havar par ompon pluplo Bangso Rongaja long Katokawi Craner Cap an KCS aterang atum nang chitong dun Lapen aterang tinatum sitami Arongaje mati Ruptalin Karchu Katalon Ponalong Ason Son Kipatu Chipati dun Rintilo Anparda Kijutsia Mai mati Open Session Ahud Don Sing Terang Mai Pu Cases Voithalang so Roahin Pen Mai Kacharialong Voithalang so Cases Unit Asar Pimar Atumpen Mai Kang Puponalun Lun Ponlo Mai Long Dhoniram Ingleng Kijai Ponke Karbi Jutang Jubat Ki Choklim Lapen Kithenai Ki Ser Hong Tom Henlo Aji Ami Hekodin Hoise Aru Proti Bosor Dore Ebosora আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি কালচাৰ সোসাইটি ভঠালাং সজুন তো ইয়াত 25 বছৰ
হোৱাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন হৈছে Halapu Mayalong Manpeng Pen Baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi BJP WA KDC Maipo Arun Terang Chinthong Lindok Karbi Recho Habibinpo Dwaramla MEC Prabhat Chandrotaro Lapen Ongdung Aradatum Chitong Dunpen RD Pidun Pusi Kat News Aperanki Jesoni Hipen Birtanang Pali Bokolia Ghat Rongsupi Angkang Akele Jua ke Patu Arakia Hormukecho ke Mong Lapen ending ke Patu Ang Angkele Rajok Preni Pai Hini Arni Armuka Jengpen ke Kam Khesai Dengpon Srimanta Sankardeva Sanghar Bokolia Ghat Anchalik Sisu A Matri Kalyan Samiti Lapen Karbing Long Soarlua Songatum Chepeng Pen Pre Hini Arni Bokolia Ghat Rongsupi Pen Bokolia Thana An Armu Chejengasai Bipon Smart Photo আমি ডিসি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছো যদি এই কাৰ্যকৰী আমি সফল নহওঁ তেতিয়া হলে অবৈধভাৱে যি সকলে ইয়াত এই বেহা চলাই আছে আমিও মহিলাসকলে তাৰ পদক্ষেপ আৰু আইনৰ আমাক আশ্ৰয় নালাগে আৰু আমাক পাৰমিশন নালাগে আমি মহিলাসকলে নিজেই নিজৰ পাৰমিশন লৈ এই পদক্ষেপখিনি ল'ম আৰু বকলিয়া ঘাটৰ পৰা আমি এইবোৰ উৎখাত কৰিম Soarlo Aham Phangatum Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Pen Karbi Anglonga Deputy Commissioner Apan Kapanong Pen Bokolia Thana Osia Reading Epak Pinporalo Bajirpon Pinporalo long Prabjin Pen Bokolia Ghatalong Joa Araki Kecho Lapen ending ke Batua Tumapan Nepsi Kangsai Pathenat Nangji Pusi Soarlo Amphangatum Pen Kehang Padopantu Haroghat Biluguria Rong Ariso Mate Haroghat College Along BA 5th semester Kacharli Bomroton Coach Puariso Karbia Kaya Panlang Plot Ben Social Media Facebook Along Jumi Juno Alam Ketoka Jok Preni Pai Hini Arni Haroghat KSA Angno Chongduk Nangkok Lopusi Birta Longdun Haurogat Rong Supi Beluguri Arong Ariso Mate Haurogat College Along BA 5th Sem Angdeng Kacharli Bom Roton Coach Pu Inut Ariso Karbia Kaya Pan Junoda Kalam Social Media Facebook along kitok habajok baduke adi chekor nangkoklo alang li Karbia Kaya Pan kapin rem lapen lampara lam kitok ajok pre hiniarni harogat kesia thengno dia johan nangkoklo la soriso monon pi muangno Karbia Kaya Pan lampara lam tok thap thelu puta lampi chichak puta kesi pen pherang kya pan than pachini Karbia Jutang Jubat Asong Mate KCS Pen Pre Kethom Arni Lurulangso Rangsina Sarpo Auditorium Hall along KCS Amaipu Chandra Singh Crow Artaninkan Trok Cap Kipleng along Pachton Dun Pen Kitap Paknikang Buponamai Padopon Karbi Jutang Apan Nikai Pu Kachekama Bang Pumate Karbi Jutang Jubat Asongja Mepu Trokep Angdeng Chandra Singh Crow Amahang Ketek Arni along Pacheton Dun Pen Prehini Arni Lurulangso Rangsina Sarpo Auditorium Hall along Adamasar Lapen Nikai Pu Pakni Akitap Ingpu KCS Dun Mepu Humsing Bay Chipahem Pu Amai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Chuliram Ronghang Lamet Guru Rongbong Terang Lapen Chopha Alohi Atum Arideng Pen Sikro Asangho Kasonse Pakni Akitap Ingpupon Alohi Sarpo Alamjir along CM Ronghang Kapalamjir Dam Atengke Lamet Lamchong Jutang Jubat Lapen Hempreke Thom Apan Politics Patip Nangne Pusi Alangli Ningje Ilitum da kabangki lisi Karbi Anglong bang ilitum Joga political party along dane support pe Joga political arving Army lagi tu tak kali lagi election tu teh puke alangli sono singkro ke hai mata muhe dingje lo pandak pon lo lasil tum kai ke mata tum politics abang e pon wer nang ni nilikai ka pu Karbi lo kacang lihat song tu nang kami sivet do nang ji Karbi cultural society kami sivet do nang Lamet Guru Rongbong Terang Ahin Penta Karbi Ajutang Alamet Kerai Komji Apan Council Kachariatum Nang Pangno Nang Jipusi Ningje Open up British about Adin Penketo Long An Pini An Solo Sing Teron Ter Tru Masuk Keto Kitab An Ko An ne Lukimo Ko An ne Kitab An ne Hirji la Kitab Keto Komo Keto Ko An Luna Kitab Keto Labang Soban
Karbi lameta hin pensia akan istimen kota. Kaya paling pun nak kok walam si bini lanak Karbi ang long itu Karbi ang long ke ang somrun pongkok kita alang itu ke haitin dulu arung pasuntuk kita langsung dulu bosi alang tu makan cuni ringan puhen lo jadi itu pilih ruditik sini ruditik long ruditik sini gila letik long gila letik ceklo gila letik pun gila letik jauh si pilih hak Karbi kaya itu nang gila pilih hak Karbi itu asin tu nai lah bude non kemat hak pun pasti aking kam jauh ya ponong leno si ningat long pencuniri alai tumpan arnam la para dununang peta dokawi tumta khibat di tumta pidunra Karbi khay thia thak long hala so dor ba long che thang je phat dim ta ku keng kam kyo dunna Pai thelang so MLA Mansing Rongpi alang lita Karbi ajutang kapareng ji abidi maelong ningjipon la pen la so Karbi ku dosi ili tuma methang jata duere posi khai kang thima posi how British Agudanta excluded, partially excluded areas beragi PC. Indian Constitution itu naga parlu pon 6 schedule itu ke long do. Na pela so 6 schedule bang ilitum pereng pom na ite ilitum ajutang jubat ilitum elamiki kado ko bang ilitum pereng pom na ni. Pang jubom na Haji সঁচাকৈ মই ব্যক্তিগত হিচাপে আটাইতকৈ আনন্দৰ দিন 60 বছৰ পূৰ কৰি আজি মই 61 বছৰ বাজি ভৰি দিলোঁ মই আগৰে পৰা এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ মোৰ জন্মদিনত কাৰ্বি আংলংবাসীক মই কি বুলি উপহাৰ দিম এই কথা চিন্তা কৰি মই পুৰা এবছৰ মই চিন্তা কৰিছিলোঁ মই শেষত ভাবিলোঁ মইতো অন্য একো নাই মোৰ এই লিখনিটোহে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজক মই উপহাৰ দিম সেয়েহে মোৰ দুখন কিতাপ মই লিখি উলিয়াইছোঁ এটাটো হ'ল আদামাছাৰ আংডেং আজুটাং এইটো অসমীয়াত যদি কয় বিবাহ পদ্ধতি কাৰ্বিসকলৰ বিবাহ পদ্ধতিৰ ইয়াৰ বিৱৰণ আৰু এটাটো হৈছে নেকাই মোৰ আত্মজীৱনীৰ কথা মোৰ আত্মজীৱনীৰ কাৰণে মোৰ আত্মজীৱনী যিখন লিখিছে সম্ভৱ এই কাৰ্বিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে যদিও মই মোৰ যি পৰিয়াল লোকসকল আছে মোৰ অঙহী বঙহীসকল আছে এই মোৰ অঙহী বঙহী মোৰ পৰিয়ালবিলাকক মই উপহাৰ হিচাপে দিছোঁ লগতে মই আজি ইমান আনন্দ পাইছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল কাৰ্বি আংলং টমাছ কাউন্সিল CM চেয়াৰমেন আদি কৰি বিধায়ক মহোদয় আৰু আটাইতকৈ ৰংবংশা ইমান অসুস্থতাৰ মাজতো মোৰ এই জন্মদিন আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে যে আজি আহিছে মই সঁচাকৈ তেখেতক আদৰি লৈছোঁ আৰু মই মোৰ জীৱনত আটাইতকৈ সুখী দিন হিচাপে মই চিন্তা কৰোঁ West Karbi Anglong District Jirikindenga Hawar Alongta Monsam ang Bongsonal Karbi Youth Festival mate Hawar Karbi Resunimso Arongaje Pajut Pontanglo Ningkan ingkoy rapo ke pleng aningkan along paciton dun Jirikindeng along Jonel KYF Ruptalin Katalon Padopen Karbi Ajutang Kapachan Kapacithang Lapen Kerai Komjia Pantawarto Kontu Aron Aji Kijut Arni Keses Amahang Kipatek Cheng Abangpu Roy Inghi Lapen Jutang Apan Kachinghon Abangpu Abang Piatum Chitong Dun Riti Difu Rural Water Supply Division pen along rada phan ke mesenji langkapajun longjia phan penangan water supply scheme Pipontanglo along ki pipona son thotsi manja rada phanta mesena lang pajunlong nangjipura manja heti along WSS ki piponsi lang kisan alang pong somponlo bonta kamang humeme alama bangke la so dimlong non puanta
alang pong si somchok anvet lang manjai hitia long kedon arada tumaphan mission alang ke pajun long jia phan pulote alang pong somchok penchot ke rada tum lang junong le ladak langang kro selampon nangji langki pon alang pong pipo nangji lapen adap arnigang sam langki pi jia tum kedo ke thak ahem setami kimrang pot nangji lang tangte kodak lo kedo lapen kumantulo rada tumaphan langke pajun longpon jong sila puson somchok chot pulote laso WSS aphan ke panong pontang atangka bang ke kodaksi kanglim choklo laki mang humeme alam binong camera person Stefan Teron lapen Ratis Rongpar Cut News Diphu non malam sopor pandi na parman bertamo inton panik sinang Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihnamo piputhot birtalong wangthulo Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Prang Himanta Bishwa Sharma Hamrenarat Phankachechak BJP Haidet Lote Chiklojon Thoma Philote Mesana Tawar Salam Ponpo Bonta BJP Haidet Penpini Arni An Chiklojon Thomra Nikrekethom Plengtanglo Hamrena Tawar Thangakriprek Avelang Hamren Arat Kachelenga Tawar Sung Onglopura Kedamtang 2011 Aningkan Chitini Phai Krehini Arni MP Birensing Ingtipen Long A Somponsi Wothatlang So Hamren Khanduli Kedong Put NEC Atawar Ningkan isi angbong kipatang Gedjia Phansi Pangcheng Ponlo Hamren Rong Supiben Kat News sa Pherangke Nagipale Birta Lang Eksinang Bon sitami malomso chon propen non an ningkan proxy kepleng anta kaselam patang tide dajok Hamren arat ke aprang penta non si akili sungthu muchotlo aprang dolong ban an war etsi akimi ke kim thujia phanpura langroy along tinta subway si selam ponlo setami halaswa savesi non puar nianta towar pika pinchong thurong ajok RV kejang aling towar lang pon detpo kachela kisung ke Hamren aratsi chinilo pinang arnia prang penlo Hamren district jeladung ambinong royalong savwe kaselam akalwart lang ki pon det pen Hamren khanduli Hamren jowai Hamren silong ke motor chileng un e detlo laso jok radatum kisung ke pho nangjian ke chichak nanglo Ke ongdung Hamren radatum Hamren along si kachilang warsai misen kavidya jok silong an kachepon nangatum pinang do setame towar kephan do jok lahaya radatum akelesi sungthu nanglo ihudesi ke towar le vakseta langkethe pen anke kisungpho jokplot bonta non ke arvia sub bakle kejang anta towar kephan lo La sopatha kese Hamren brand satumpen ke khamkhe asai kedeng padoponsi towar selam lete preniphai phopen arni hot hipin Hamren rong supi kangkir padoponji pura pachetak pon la sopotai preniphai phopen JCB rongrang ambinong royalong calvert kaselam longle ke thokpon theklong Kedamtang pinang ana ningkan pen Karbi Anglong arlo kedo ana sangti mohol along pen Kaprep State mati Manipur Nagaland along haihui ansi paledam laposon si thekpon long bomlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kabor Ipen Forest Department along Dihin Kapakamji Pukamathapon Ateng Pen Nohor Langso Eke Ahithia Dung along Sangti Kang Ton Lapen Kejoradim ACF Vikram Singh Rong Piarideng Pen Si Ing Pupon Kang Pupon Amai along Difu Town Committee a Chairman Bari Mohan Singh Tiso Pen Danglok Ing Namrai Kon Klembang Kwatum Chetong Dun Mai along ACF Rong Pipen Kaningje Pon Atengke along pen kiwana sangti doon sitami kang tonadi malong ansi ban etpo lapen ladak pensi kaprek state along ponji sitami pon tupo pusi ningje pon. Today is a very good opportunity for district of Karbi Anglong. Why? Because Augustine Kramsa is giving revenue to council as well as he is employing the people of Karbi Anglong, which is going to help them in their daily activities. And well, I would like to speak some few lines. I would like to request Augustine Kramsa that the records along with a TC, that is a transit challan O form, against the purchase and sale of sand is to be verified monthly
through the forest range officer, and that it has to be submitted positively under the DFO. Camera person Stephen Teron Penrati Strong for Cut News, Difu. Prenipai Truck Arni Tili Hini Apor Malom Hampang Asong Ketom United Karbi Students Association of Maipuroton Terang Karbi Hills Development Protection Organization Akongchen Bang Sami Kiling Lapen Karbi Students and Youth Assembly Dihin Rimbang Robert Hanse Pendanglok Atoy Ani Lapen PWD Sai Pua Tumang Bong Kedamtang Arni Pen Keklempon Asai Ki Oyajok Hampang Asong Atum Kahumridam Arlong arpong kasalok po nalong contractor hinpen arlong kang dukla pen sang tilong lepen si sai ke klempon ajok Karbi Student and Youth Assembly dihin Rimbang Robert Hanse hinpen ningkang samselam ti chepaklang pon lapen alang litum pen kam ke klem chok chelang pu kipu dun pen kaprek arni hampanga songa tumapan PWD asai kampen lone mate Mada tumlone jakong kithepen sai kedeng japan mate kether kehap ason du pusi hampanga song KSYA dihin Rimbang Robert Hanse lapen song thoma maipu chunbanga tumpen jongpon nilitum pinidakat song thom KSYA UKSA lapen KSDPO nilitum song thom chelang silabang suakam kenep dun pangcheng lo la so kenep along bangke nilitum ningkang samse bangke sonni Department tum hani puji do isia bangke nele tum hani sila puwang bomo sin tum theklong lo nil tum ice cream amen na chinne lapen kwan ne kapat dengi kapat chiji la hai khang nil tum chinne la nole sabe same nele tum nele mek hini bene thekun long bangke lalo sang ti bangta la bangke alang tum pulo siluni jan pen pusta lage sinuli konat pena sang ti tong ke wan lo ne stame la bangke long le duk wan rong lo lapen 2 number bangke harlong stame harlong ki thusi wan olo La so putak bang nele tum dak mystery tum hana arjulo mystery tum bang nele tum hanang khan the chinne mala contractor kado ve chinne masila tum chokobor pan apchi bangke kumane dimasai nut wang lo dimasai nut wang man sine tum hanang pulo chok lo tum department tum man chahang ko JESO tum han tum chahang bo pulo la so hang lo bon bosi ni tum bangke ning khelo dak ime ka theng no la dak akam long yong sen tum JESO tum yong sen tum chitong pan la bang so akam lang rapet lo pulo ten tum bangke ninggang sam do pulo stame alang tum wang we si department man dong na che toy dong ne ko son stanel tum ke pudam bangke department tum sila kana che toy lo athe department tum yong senel tum hanang che toy te pulo te alang tum ko pia we pen lo dak ke wang kon tum man training nine people la senel tum han ke gari hum pli dak ke wang la pen I hu ma bangke AS09 phak thoyan la so gari number bangke nel tum number bang thek dun amoni tum han bangke ne tum chinne lapen ni tum kacini kang tung yang phanta lang tum han matha the lason nani tum organization in per lasot nani tum han kether ke hap si pulo se nani tum han ko pisi pupo nili tumi puji bangke laso lang tum nang theu na hap la mang nili ki pudam ni bang hala so juno dak nil tum hanang ki pu la si laso bangke department na source nil tum ke amuni tum chen ni ne la se 500 agari bang sis nang po la 5000 agari sis nang po lapen lani tum hanang ke ther tum hanana bangke department na sorpen prabjin pen ham kang sam che beng thek nang po jong sila so hem kang sam che beng thek the pu ten tum so dak pen ni tum ako ang so se organization che pang room do sen tum bangke democratic way pen tum mangai ka chi song asai bangke deng nang kok po athe la sona long yong sinel tum so dak pen nep dun de pulote ke wang jilang apor hot bangke walor Karbi anglong ta atokan no tum bangke dak ke difuk pulo atokan no tum ke ka chin ne sigeong la se hula haya long la sonil tum yong sin nep dun de nona son ing sam nun ri bom pude department sor bangke an so se ke chuk panglim pa the bom po non ke klem pora kam jongsi chok che pulote ke klem tang anta pache theng to HC puthot ke paklem to japan contractor apan pin khat pon pusi PWD B division SDO Raju Timung pen lamthe chechak dun la pen PWD asai kampen kether ke hap japan kang tangkang sakamunit nang toy long li puta alang li hin pen ningje pon thu la sokhang ni li ka ningje kang tung bangke alang li ka ningje son je harlong ba santi siloni jan pu bangke chokche siloni puning polo siloni jan si puigrong la bangke siloni bangke ni litum council approve kwari ada si hormoheta baneng ako judi alang li judi chinne pulewe la ke council ong nije damigra panamani litum approve kwari do lale arjuik jana puthot bangke
non tangho la retaining wall hinuik dak pulo la sud bank ke pilo nilitum alignment pikang lo contractor bang komentu tong harlong baklo ne sangki na baklo ne lahai bang nilitum har actually information ang pikidat information ang pisonte la sud ma se nilitum reject dun de jipolo la sinon bank ke rata nang pulo je so bostu mimilang pulo la si la so bostu bank ke ko pachi theng thula po at his own cost aku akimi somar thupo empen pu thot bank ke aku alang lipu bank ke je tangho konani gari hum fli muni nang toy po bank ke la bank ke nili tumen ke ason kitya toite aku la pini AS095,000 po gari lam ning ji bank ke la ke nili tum chine aku judi neng bolal bank ke la subcontractor do la phanta me hangik det po judi nang litum toy ma pole la bang ta aju thupo aku kosonong kedeng pon thui ne alam bang la bang aju suret po an parta labang so sai contractor Mongol Singh Rongpi Dengong asoramen pusi inut a subcontractor si ke claim pon pusi birta ribdun law Rong sali arong amekar ram teron rong parachor arong pipi preni phai pho arni jokila Bethel prayer center along project lapen manghumi mi awsom hangge pathek pusi kadni salong birta nang pali Bogojan sub division angkang daithorpen kilometer hini an ajak ke hilo rong sali terang arong amekar ram rong parachor ar rong pipi oso mahangke pathek japan rong pen Golakat hospital an ponlo seta Golakat hospital along un e puama Chokiola Bethel prayer center along 1 to that lo prayer center along rong parahem asor oso mahang pathek lo bonta also mahang kitek hot anke achite avidet lo lapen also RJ anu prekvi lapen ade chonlon amparta apua thak anu hinita tu Bethel prayer center along kido abangpi meri tarupia reading pensi sovi sovoi asai pachun pon Ningkan plira ciklojon trok arta hul arni si kisung ke phonang pen inut ari so kai ke klolin mandet lo pini pen ningkan krener ke baprang inut also kisung ke phwa jok pini arni ani om ke chojia phan chiru char nap nang lo arni si arni la so also meri hing along kachadana jok akaya kisung ke boy pen pangting pathang nang lo RJ Kimila pen akromajom la kopai kelang no risomen ke dioram bordoloi puhen lo Bokolia number 2 udali hello alangli wrong ningkan plira ciklojon trok arta hut dioram arnisi soketok amil along meri hing transformer along kajedan ajok RVRI RE chimun lapen akeng chimun anta avidet lo RE aria long ke arimunjong anchot lo kedo arimun prang lapen akeng mun prang kavi ajok dioram covering japan akisung pen akisung phonang lo alangli aria keng mun prang kavi pusetame kabor ia jok kep asatlang tokdun pen chepa un pon lo dioram arta non ningkan craner kep playing tang lo এই ওচৰতে মানে ৰাইচ মিল এটা আছিলে ককা দেউতাৰ লগত যাওঁতে পিছফালে এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আছিলে মানে কোনো বেৰ নাছিলে তাত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো খেলি থকা অৱস্থাতে দৌৰি পালোঁ সৰুতে নাজানিছিলোঁ 4 বছৰ বয়সতে দৌৰি পাওঁতে শ্বৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত শ্বৰ্ট কৰি পেলাই এনেকুৱা হয় অসুবিধাটো হয় বহুত অসুবিধা হয় হ'লেও এতিয়া মানে কৰি অলপ অভ্যাস হৈ গ'ল তেনেকৈ কৰোঁ আৰু যেনে ভৰিৰে লিখিব পাৰা ভৰিৰে লিখোঁ ভৰি হাত দুটা মিলাই পেলাই লিখিবলগীয়া আৰু পতাইছিলোঁ তাৰপিছত একো হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে ঘৰখন এতিয়া কেনেকৈ চলে ঘৰখন এতিয়া চলাটো বহুত অসুবিধাই নিজৰ খেতি মাটি কিবা আছে খেতি মাটি নাই এই খেতি মাটিখনে আৰু alangli phi pen cholo pirthe ke hon rap ari puke kicho kijun kiria phadeng ta dioram si arpu kedeng bonta hongha phongra kai ajok alangli an kiri japan towar theklong le pusi chimin lo komani aning kimya bangphu nang rap jima pusi alangli arni wangta towar cholang Pini
Ini hiti repena berta bang kila panse kangton poniklo. Kuthot cetong tulona kiwangji phom kuruarni. Bang so channel bang so por. Jome thakmi kurwang thu.